Now it's coming back, we can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Segarnya pagi di sini, udaranya masih sejuk. Ditambah lagi dengan suara-suara aliran air yang mengalir dengan sangat indahnya. I've made up my mind over and over. Keep pressing rewind, but I'm getting older. Tried every door, don't know who I'm looking for. And I've made up my mind over and over. I can't be everything you want me to be. I can't be everything you want me to be. Finally, I can see the light through the leaves, but it's all gone. But it's all gone. What comes from the ground now is returning. It's all the same sound, and my ears are burning. In some strange home, don't know who I'm working for. I've made up my mind. It was great at the very start. Hands on each other, couldn't stand to be far apart. Closer the better. Now we're picking fights and slamming doors, magnifying all our flaws, and I wonder why, wonder what for. Ya, jadi setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang serta jalannya yang cukup terjal, akhirnya kita sampai di air terjun Ayak Kambas dengan ketinggian kurang lebih 100 meter. Dan tadi saya melihat ada pelangi di ujung air terjunnya. Dan boleh dilihat ini kecantikan dan keindahan dari air terjun Ayak Kambas. You're the night deep as I lay sleeping. Hai Pak. Ya, ketemu lagi. Iya, Dalam ketemu suasana lagi. yang lain dan berbeda Agak kan? beda ya. Ah, Masih semangat? semangat, harus semangat. Iya. Jadi kita hari ini meninjau salah satu destinasi wisata andalan di Kecamatan Ulugan. Apalagi air terjunnya sangat Segar, ya? indah. Segar banget tadi pas ke sana tadi. Kami mencoba untuk membuat wisata yang terintegrasi. Setelah ini kita akan melihat sumber air panas di Gemuha. Terus sebelum pulang nanti kita akan rafting dulu biar setelah pulang ke Batu Raja kita bisa lebih rileks dan lebih Fresh, membawa ya? kenangan yang indah Iya. dari Kecamatan Ulugan. Ya. Masih kuat? Masih, alhamdulillah Tapi- masih kuat. Kuat ya, benar ya? Kuat, Oke, betul. mari kita lanjutkan lagi. Oke. Ya. I feel like new sunglasses, like a brand new pair of jeans. I feel like taking chances. I feel a lot like 17. Nah pemirsa, setelah tadi kita menikmati air terjun Ayak Kambas, saat ini kami akan bermain arum jeram di Desa Mendingin, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Yuk ikuti keseruannya. You take me right
kita berangkat ada beberapa poin yang saya sampaikan untuk keselamatan. Yang pertama, yang kedua kita pemanasan, dan yang ketiga kita pengenalan tempat duduk dan cara-cara duduk, cara-cara pegangan biar aman di perahu. Nah, untuk pertama kita cek APD dulu. Brand new. Brand new. I feel like a young John Cusack, like making big mistakes. I feel like for the first time in a long time I am not afraid. I feel like a kid. Never thought it'd feel like this. Like when I close my eyes and don't even care if anyone sees me dancing. Like I can fly and I don't even think of touching the ground. Like a heartbeat skip, like an open page, like a one-way trip on an aeroplane. It's the way that I feel when I'm with you. Brand new. Time will always try to make us. Time will always try to make us. You remind me what I used to know. Like when I close my eyes and don't even care if anyone sees me dancing. Like I can. Tadi udah lihat kan gimana serunya main arung jeram di Desa Mendingin, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Nah, ternyata itu adalah permainan kita untuk hari ini yang terakhir. Jadi kita mau pulang lagi dan terus saksikan episode selanjutnya.